أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول مي silsilaga komme budadohe gere ishana mada foga mi miskituga kuriya migendani al-imam an-Nawawi rahimahullah jamaa kurawwa fawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge salis hadis basfuru sharah kurmuge darustake mi ugu tagul men kuriya migendani devana hadis sharah kurmuga agul men fudera ka gina duwas mi hadis sharah kurmuga nagafi irada korbiya mere agondo mi hadisa behigotum wahaka dekkun nimmalana ehme maden annare ga timwana hadis ke sharha akga ehem beflok wada gannawan ehnamas agondo nudanna mi hadisa meduga agonmenna emme ekashigem wawara wahaka dekkijje sabaki kuriga sagondo takurar ko dannaw mi anna fada mi hadis basfulaki mi islam dinuge इजमाली गोतिगा हुरिहा कमे शामिल वाफदा बसफुले मी हदीस बसफुलगे शरह है कि हकीकतुगा मुड़ी इस्लाम दी कमे का साबुन में वहाँ का दक्कमुं आई तिबेफोंगे हंदमा फुलु हमा आकोल्ला दिनुमा टका अवुनुमी मेरे में फशनी हमा सीधा हदीसुं मैं हदीस की इमाम मुस्लिम आदि इमाम बुखारी आदि एनुमेस हदीस इलुमेरी नेरुवा फावा हदीस बसफुले वारम मशहूर हदीस बसफुले उमर रदियल्लाहु अन्हु के इतुरुं अहम बय सहाबी बेकलुंगे अरिहुन तफातु लफ्जुं में हदीस रिवा कुरवाफवे अउनहा मेरे फरतमा में हदीस तन्नवाल मफुग हंदांग आकुल मटका ए फरगुन में मेरे में हदीस के शरह गोतुगा दक्कम हुरिवा कनिम्मा कोमेकस उमर रदियल्लाहु अन्हु के अरिहुन अन्ना रिवायत اكرت فان وداروني بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اتضى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. عمر رضي الله عنه رواق ورفني أقول دنوا فوانه مي حديث رواق ورفموغا هم وحكي إمام مسلم جنوا فانو تهم حادثاء كمكس عمر رضي الله عنه ودانوني تمام بكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم غاريوغا تبواني كو ادو وحكو ميها كو أتوجه أميها هدوموغه هدوكم ورقده अदि ಏನಾಗೆ ಇಸ್ತಶಿಗೆ ತುಂಬಳಿಯ ಗೋದುಗೆ ಇಸ್ತಶಿಗೆ ಕಾಡುಕುಲ ವರಗದೆ ಲಾ ಯುರಾ ಅಲೈಹಿ ಆಥರು ಸಫರ್ ದತುರುಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಫರೆ ಫೆನ್ನಾ ಕನ್ನೆತೆ ಅದಿ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ತಿಮಂ ಬೇಕನುಗೆ ತೆರೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಬೇಕಲಕ ಎಂಗಿವಡೆ ನುಗನ್ನವೆ ಈ ಕಾಹುಕಮೆ ಮಾನೆಕಿ ಹೆದುಂ ಹುದುಕಮ ವಾನಮ ಅದಿ ಇಸ್ತಶಿತೋಗೆ ಕುಲ ಕಾಡುಕೋ ಹಿರಫುಸ್ ಬುರಾಫ ನೆತಿಜ್ಜಕಮ ವಾನಮ එමිහ කොයි කාහුකන් එගෙන් ජෙහෙන් සෝබකි මදීනා ගහුල් වලින් විතරේ මිහක වාන් ජෙහෙනි දාදි දෙම්මේකු ෆෙම්බරාගෙන් නල හෙදිගෙන් මිහක එහෙනමස් එකලේ ෆෝනේ විදාලවනි ලා යුරා අලයිහි අෆරු සෆර් දතුරුගේ එවස් අලාමාත ෆෙල්නා කන්නේතේ අනික්කා විදාලවනි ලා යාරිෆු මින්නා අහතිමම් මෙන්තරෙන් එවස් බේකලකන් ඒ කාහුකමේ එංගිවඩෙන් නුගන්නවේ එෆෝග වඩාගෙන රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරියෝගා ඉෂීද වඩාගෙන නෙවියේ කකු ෆුලුගා කකු ජස්සවා අදි අප්පුළු බෙවෙවියේ ෆදමස් ගඬුගේ මතීග එෆෝ විදාළුවේ මුහම්මද ඉස්ලාම් කමකි කොබාකන් තිමන්නේ خبر කො දෙවස් فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم حديث قرباني أقول من باني مهارو مي ذكر قربه كم بوينتك وهكذا كاف إسلام كم غرقون تكابه الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فرط مرقوم إسلام كم
ei tiba hekiume Allah fiwa hakku gotuga alukum be ehem ila kunwa kamasha Muhammad sallallahu alaihi wasallam ei Allah ga rasulakam wa tuqima as-salat aditiba namaz qa'im kurme wa tu'ti az-zakah aditiba zakat dinume wa tasuma ramadan aditiba ramadan moga roda hifume wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila tibaya kuladana kan libigem wa kama vanama ka'batullah ge fula gos hajjume mi islam kamuge fasrukum ehiduga ebe kala kedannawani qala sadaqta kale fanuti hadith kurabi tedfule umar radiyallahu anhu vidalwani fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu timam bekalum haram bil jami suwal kurmafu anikaiba dannawe kale fanuti hadith kurabi tedfulash sabaki suwal kurami haki echennege haduga kurami hikama vanama emi haka nupunevene tividalwi tedufulaki efuga anika sual kurve fa akhbirni anil iman kamaki kobakan kale fan timanne bayan ko devwa rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kurvani an tu'mina billah gum miha sharah kuram mi iman kam gorkunta enamas kurin denne fadam baki hori rukunta kan algon men jehinumo kuriga mire algon men eha tafsili gote ga jehinumo kuriga nimmadanje an tu'mina billah gum mi ركنا بهجتم واني تفسيري وهاكل الدكالف أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره مي إيمان كم جهركم الله إيمان بما أدي إله ملائكة بيكل نشا أدي هم إم إله باوالي فيتكشا فنو برسول بيكل نشا قيام الدوهشا أدي من ورق هيو كمان وبكمان نوت قضاء قدر إيمان بمي anikka sevidalwani sadaqta kalifan ti hadith ful kurabi tedfule efo gadanne fa akhbirni anil ihsan kan maki kobakan timanne dannawa devash rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani ihsan kama behegotun an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ei allah tiba alukan ada kurme tiba allah deke hore alukan kurafada माने कि ihsan तरीका मा हमें अगर में नवासिल वेवुनी मा अगर में अड़कं अल्लाह सुब्हानहु व तआला अदा करम गेंदानी अड़गण में न अल्लाह तआला फिन फदन अड़कम हुट्टी हुन्न अड़ा एनय अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हुस्तोय हुरंत जात फुलु एनगे कुरिमती गा फिन गुरिकम गे एहसास करम नै ihsan तरीका मकी सबबकी फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक tibayang ilah subhanahu wa ta'ala nufilunu kamugales kashawar shakke besne nufilna dunyawi hayatuge tibayang Allah subhanahu wa ta'ala nufilunu kamugales ilah subhanahu wa ta'ala tibayang ballawa odigam banati ehme ma ilah subhanahu wa ta'ala ge alako ilah alukan ada kurumuga mi ihsan tarikama ko alukan ada kuranjen ifo den sual kurabani fa akhbirni anis sa'a qiyamata behegutun jawab devash no to vidalo devash mane qiyam vani kon irakun kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith qurbani mal mas'ul anha bi'ala min as-sa'il sual webunu farata waki sual kuri farata kore bodaka engi wade nuganne mane ke timan kale gfanaka waki engi wade nugannave tiya bekadaka nota tiya mihaka enge waravure iturak mane ke tige jawab ki agul men evs farata ka enge jawab ennone sobaki قيام الفاني وقتن يبس مخلوقك انجي وقتنو الله سبحانه وتعالى فيوا كودتا ملائكه بكركبس ادي كتن قربيگم وا نبي بكركبس انجي وداگم وا وقتنو اي الله سبحانه وتعالى خاص قرفاوا غيبوگه علم تكتره علم دين يفوغا دنوني فاخبرني عن اماراتها هم بجيات من كده فانا دنوا دواشه قيام كارمه علامات نو قيامته علامات دين رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامته علامات ترين كمس منبر كودا منبر بيان كوربل حديث قربني ان تلد الامه ربتها ادو انهنا ಏನಗೆ ಸಾಹಿಬು ಅಂಹೆನಾ bay riwayat hoga nuwata bay riwayat hoga ade antalidal amatu rabbaha enage sahiba ufon kofuma daan denne maniki ehem wejjikam avwana e wogutu ama e qiyamah vumuga alamatiki awon mennan efenuni wa antara al-hufata al-urata al-ala riya'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan
husfaga unu oriya niwa nukurve halatuga tibi bakari hui happa mihun ebbe konebeka gedoru imara kurmuga wada kufanete thumma talaqa falabithtu madiya umar radhiyallahu vidalun idin emihaku nota ebekala wadagannawa timankale gfano wadagenne manaki umar radhiyallahu anha kan hisaba kunnegeden vigote ikale fano wadagennevi dos kolati detin duhe falabithtu madiya gemanaki eofoga rasul sallallahu alaihi wasallam ya umar gefana anakas badale wadagennevi den umar gefana vidalun rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korbiye ya umar atadri man as-sa'il kale fana igwadagannawa he ekkala iruga as miskituga suwal korbi kapuka umar radhiyallahu vidalun qultu allah wa rasuluhu a'lam timan kale gefan den nabi me allah ila wa rasul mulad dena wadagen bani mi sahabi bekanunge halu kolu kurideka samun dannawa famane ebekanna kamen ade engi wada gataswis ebekanun allah subhanahu wa taala ge nabiyage kurimati fuluga nota ekade fanuga arihuga jawab dali gumuga ebekanna hiwe labba bay faharu evedane hamen melangolo jawab nunka ehme tibefuna engi wada gannawa nota aswa fawane hajjatul wadaa rasul sallallahu alaihi wasallam suwal kurkum gindevi ebe kalunna ayu baladin hada arafat ko hunnawa mi kon rashin hije ebis bekala ko jawab devwa ka keriwata nuginne vidalun allah wa rasuluhu ala allah ila wa rasuluhu muladana wada sawbaki ebe kalun hiflu korabani fahari rasul sallallahu alaihi wasallam ehm basfule vidalu wedana ehm namfule ekamako ariuga tibbe sahabi bekolna igwada nugannawana to ei makka ayu shahrin hada kum masarin hemi hajj maskan ebekal ngodana hajj nikum tibbel hajjuge duwaga ayu yawmin hada duha ki arafat bimuga hajj moge duwana dus e hori hawa ke suwal kurum rasul sallallahu alaihi wasallam suwal kurum gende mi allah hurmattari kuravi makka num hay mi hajj masnum hay mi arafat dus num hay ema ebekanum vidalwana timam bekanum hiful korbi me kale fon ehm namfule vidalwa ulubani kama ema umar radhiyallahu vidan allah rasul alam allah ila rasul muladina wadagem bani rasul sallallahu hadis korбани fa innahu jibril ataakum yuallimukum dinakum ei jibril gefane wadagen nevi tiyabami hunno tibekaluna tibekalunge din uganna wade mi konfada majlisetto lobate khonne jibril alayhi salam muhammad sallallahu alayhi wasallam akalefanuge sahabinge majlisa insanege suraga wadagi algon menge di muhammad sallallahu alayhi wasallam suwal kurabagi uganna wadi ad algon men sharaha kuramon as algon menna adai fawani fattaka imamum nimuma hisaba efoga demyoti rasul bekalunna imam rasul bekalunaki allah subhanahu wa taala ikhtiyar kurava adam ge daringe tere fonu baba bay adi adam ge darin kore firihem bekalutake allah subhanahu wa taala taklif jassawa fawa debeve ei insina jinni tebefuna kurimes ngi wadage fawana fada ennamas allah subhanahu wa taala rasul bekalunge gotuga adam ge darin num bayakun fonu ko ema rasul bekalunaki allah taala ikhtiyar kurvevi adam ge fanuge darikologe tere firihin jinsuge bekaluntake jinni ge tere allah subhanahu wa taala nabi bekaluna rasul bekalu khiyar nukurabba ekamakwes ebami huge tere indar kura mihum khiyar kurve tebe fulum adu aswane jinni suratuga allah subhanahu wa taala ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam gariha jinni ge jamaat ngaskirit qur'an adwaha e qur'anu ge khabaragi ebami hunge qawmuge mistonge kariyan no jinni ge kariyan gos ebami hunna danno mundiya sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bi wa lan nushrika bi rabbina ahada e qur'anaki timammen adwaha fime tedumaga magudakka qur'ane timammen yang iman bejjame adi timammen ge werabba timammen sharikun qura hushime ebbes parataka
ema jinninge terem wes mu'minun levunu adi inzar qura mihum nuota bayaku abamiyunge teren levun bima jinnin nan okkamen ei adamuge dari Allah subhanahu wa ta'ala ge fakkiyawa uganna de dantanu ungeni abamiyunge qawmuge mihunna inzar qur nabi bekalun naki rasul bekalun naki kurin amor denne fadan Allah subhanahu wa ta'ala ikhtiyar qurwa hovwa fawa bekalun takin adamuge darin kure firhim be fulunge tere nabi bekalunna rasul bekalunna mi de laqabuga nota de namuga tafaten hure algondu kuriga wes iman kama islam kamuge tafatu be funna denne fada islam kama iman kamuga algondu dennevi islam iman ebbas fulega qur'anuge ayatega nota hadis bas fulega wejjeya as vidi vidigen okkama vanama e debas fuluge mana tafat iman ki hituge qabul kurme mi hadis go gota iman kam gorukunta gotuga asmani hituga qarar kurje kankama islam kam gorukunta gota asmani amali gotu ngolgonme kuranje kankama ehmema ebbas fulega islama iman jama vejjeya e debas fuluge mana tafatoy iman ki hituge qabul kurum islam ki beru fushun dakka kiyaman terikamuge amale ekamuko min kumme kalime wakin ekalima ekani nassegga ayatega hadis fushullega ovejjeya e kalima mana koddene de mana ema ya ayyuhalladhina amanu ge mane ki e iman ve hiyo amal kuramun da mihun nota iman ve eba mihun ge ki ba iman kam islam kam fennan tibi mihun habe gota islam ekani inna ad-dina inda Allah al-islam dina ki Allah waduga islam dine mi basfuluga ei iman ve adikiyaman terikan ada kura mihunne egota nabi kama rasuluka nota nabi na rasul ebbas fulega ettanegga nabi nota rasul ovejje kama vanama mi de basfuluge mane ki wes ettanegga wakin maneki nabi nota rasul oti debas fulenne nabina rasulunna jama begenne as nekkama vanama ebbas fulu ekkama vanama e murad qurani nabi bekalunna rasul bekalunna debani hama egota rasul ojje kama vanama mana qurani egota ekama ko vidi vidige mi de nam fulu atujje kama vanama nabina rasulun atujje kama vanama nabinge mane ki kurige rasul bekalaka fonuvunu risalatu mistakunna handan koddevu mattaka Allah wadum wahi bawale bigin fonuveve bekal ebekalekam waki khasa risalate bawale vi ebekaleke risalatu ehemmiyuge macca tabligh kurma engew men nati kurige rasul bekaleke risalatu mistakunna bayan koddevu fonova bekalunna mikeni nabi bekal rasul bekalunna ki ei ebekalaka waki khasa risalate bawale vevi ebekaleke risalatu tabligh kurma engebe bekal ehbima komme nabi bekalaki rasul bekalennu komme nabi bekalaki rasul bekalennu ekam komme rasul bekalaki nabi bekal ehbima furatama nabi bekalek gotuga rasul bekalak wewada gannawan emti befun adwaswa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nubuwwatu a ekalege fana risalatu amukuri ehgotaka dannawa kama vana ma aisha radhiyallahu anha ge riwayatu ga asfawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahi getere emme furatama annam fashi ar-ru'ya as-salihah bi riwayatu ga ar-ru'ya as-sadiqa tedu huwa fefule ei nabi bekalunna anna wahi furatam avahara fuluga feli wada gannawani huwa fefulu dualuge viligin anna ayya akuga e feni wada ganneve huwa fefulaka eggota kanta hingage da ehbima ekamana vidalwani ane duhu hedunuge irufada nota dualuge alikam fadan ekame waqi wagin ekame hingage de komegas ehbima agulmenna
engige medani komme nabi bekala ki rasul bekala nunga ikamago komme rasul bekala ki nabi bekala kirit qur'anu ga Allah subhanahu wa ta'ala dhikr kuraba fawani fansavis nabi bekalon ge nota rasul bekalon ge namfu hemima ilumeri ge tere bay bekalon vidalwa gutun kirit qur'anu ga Allah subhanahu wa ta'ala dhikr kuraba fawa komme bekala ki ei rasul bekal kirit qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala dhikr kuraba fa komme bekala ki ei rasul bekal enamas bay bekalum vidalo wa gotum ege terega nabi bekalum bas ebati be ehma kuno denne fada fansis bekalege namfuru Allah subhanahu wa ta'ala dhikr kuraba ehma furta magolmen rasul bekalna nabi bekalna imam bumuga delegan nambi ebekalum naki Allah subhanahu wa ta'ala ikhtiyar kuraba adam ge darin kure firihin jinsuge terem fonu wafawa bekalunka ei amille mihaku enage modukama kuladanakum libiganna fannel nunka Allah taala khiyar kurabwa hovwa bekalun takikkan efahuga ebekalun Allah subhanahu wa taala wahiba wala wawa adi ebekalun diinuge faratun gennawa kankamaki ei Allah subhanahu wa taala hadratun gennawa kankanka hama ehme ege tereng gina adadege bekalon ei algonmenna nege adi nambes kanavige nuwa adi bekalonge wahaka kirit qur'anu ga adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatu ga dhikr quraifa nuwa bekalon kama ehme ma Allah subhanahu wa taala e bekalonge namfulta dhikr qurwa fa bekalon algonmen wakin e bekalon imam wambane eveni miveni bekalu e bekalon naki ei Allah subhanahu wa ta'ala rasul bekalum gotuga fonu bekalum kama adi algon menna nengi algon menna khabar nukurwa bekalum take waka Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anu ga angawa fawani timang ilahu kalege fanam egitere bekalum ge wahaka kiyade bevime ane bekalum ge wahaka timang ilahu kalege fana kiya nudivon rasul bekalum na nabi bekalum naki insanu ge terega himene emme mai bekal ehmima insanu ge tereng adam ge daring ge tereng emme mai beki nabi bekal ge tereng emme mai beki rasul bekal ge tereng emme mai bekal naki ei ulul azm fas rasul bekal e Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'an ga detaniga dhikr qurba fawa fadan nuh alayhi salama adi algon men jama nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adi Ibrahim alaihi salama Musa alaihi salama Isa alaihi salam mi fasbekalun naki ulul azm fas rasul bekal mi fasbekalun ge daraja eh muriha rasul bekalun ge macha matiwere e foga mi fasbekalun ge tereng Ibrahim alaihi salama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge daraja ane timbe kalun ge macha matiwere gembe mi huriha bekalun ge tereng emme man matiwere bekalaki algon menge man nabiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala nabi kamuge itura khalile ge gotuga Ibrahim alaihi salam ikhtiyar kurebumo ekale fanuge maqam kuringa gordenne fadan matiwere begendi eya ekuga Allah subhanahu wa ta'ala algon menge man nabiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khalile gotuga hippevi ehvege Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani Allah subhanahu wa ta'ala timan kale fanu khalile gotuga hippevi Ibrahim alaihi salam khalile gotuga hippevi fadan timan kale fanu duniya matin khalilahu hippawane nama Abu Bakr gafanu timan kale fanu ge khalile gotuga hippevi mo khalilaki lobeti akhunne emme ekwari emme gan ekwari emme ekiga ole emme bodo loberi khalilege maqamaki ei lobige emme mati maqam gan kama lobeti kamuge emme mati maqam ehmema efada maqamaka wadagen nemuge daraja Allah qadratum Ibrahim alaihi salama adi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya devgo wafat efoga lobati akhunne demmeti qiyam ad-duha
iman fun algon kul denne mi tampale kuru gotaka mere algon mi mawduga wa kadaka nimmalan ibaje qiyamat duhan iman fun qiyamat duas egota nuata akhir duas mi nam mi gota mi kiyeni eduwo ge ki halu taka gulige qiyamat duas yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin mistakum abamihu ge bir rabb alam to ge rabb taka qolatti be duas mima eduha qiyamat duwe kiyen آخر الدوه كيني إدوها كي إم فهودوس دين إدوها فوق دوه النون هم ما إدوس بجندني إم فهودوس كمو هم بجن إدوها آخر الدوه كي هم يقطع يوم المحشر محشر دوه معنى كي ميستكم كفرتكم نكم بجن محشر حاضر كره دوس هم يقطع يوم الدين جزاء دوا حساب الله جزاء دوا دوس يقطع قيام الدوه باور ننتك كيفاوني إدوغي حالو تكا غولي غوتا قيامت دوان إمام تريغا لبت أخوني مرف فهوغا دن هنگاجن دا هوريها كمك واحقا ألغن من إجمالي غوتيغا إمام وانجين تفسيري غوتيغا آسفاوا كان إكن كما ألغن من تفسيركم هما إمام وانجين مركي أي دنيوي حياتك نمو أدي أخروي حياتك فشومك وغوتو إهميما دنيوي حياة نمي أخروي حياة فشوني أقول منها مربد الكريمة دين أقول من دان جهتنا مكياني برزخ بعالم نوة كفر أقول من ديوما أكوغا نوة مرا أقول من بدل كل مفهو مرو مفهوغا دين إفشوني أقول من قيامة إم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني من مات قامت قيامته ميها مروج جيا ميها قيامة قائم وجه إيم مكيني قيامة الصغرى كودا قيامة دعونا قيامة الكبرى بدو قيامة قيامة كي أي أقول من مي دنا دني هنا كرفا فنا كرفا إلى سبحانه وتعالى ميتانو جهالة بدل كرفا قيام هم بما لو بتأخذني أي كنده الفاوا وكيدوه إدوس قائم مرتكا وكي علامة تكي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول من نبني خبر كرفا كودي علامة تكا أدي بودتي بي علامة تكا إيه بودتي بي علامة قائم ومفهوغ نوني يا قيام النوان يا من شك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا فداك النوم أي قيام الكاري وجكمو هيك إيه رسول صلى الله عليه وسلم حديث قرباني تمن كليفان موداك النواني مبادئ النبي تمن كلي غفانا قيامتا دمدوغا كهاتين ميد انجلي گدے چلے گا مہرها گائے کمن پوری گوتوگے تمن کلي غفانا مبادئ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وداگ نومکی ای قیامه قائم وان كاري جكموگے ہک ہم اللہ سبحانہ و تعالی وحی قربنی اقتربت الساعه وانشق القمر قیامه كاري وچ ہندو دفڑیا ಫೆಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆಜ್ಜೆ ತಿಬೆ ಫುನ ಎಂಗೋಡ ಗನ್ನವಾನ ಏ ಏಕಲೆ ಫಾನು ಮಕ್ಕಿ ದೌರುಗ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಅಹುಡುವರಿನ್ನ ಏಕಲೆ ಫಾನುಗೆ ನಬಿ ಕಮಾ ರಸೂಲ್ ಕಮಗೆ ತೆದುಕಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹಕೀಕಿ ಗೊತೆಗ್ಗ ಹಿಂಗೆವಿ ಹಾದಿಸಾಯ್ ಮೆದುವರಿ ಪುರವಿ ಕಮೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ರೇಗಂಡುಗೆ ಒಗುತುಗ ಖಾಸಕೋ ಮೆದುಫೆಗೆ ರೇತೋಗ ಉಡುಮತಿ ಮಿಫೆನ್ನ ಅಲಿಗದ ಹಂದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹಕೀಕಿ ಗೊತೆಗ್ಗ ಎ ಹಂದು ದೆಫಳಿಯ ಫೆಲುವೆವಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರಿಸಾಲತು ತೆದುಕ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಅಹುರ್ವೆನ್ನ ದಿಕ್ಕೆವ ಮಟ್ಟಕ එකමකෝස් එබෑමිහුම් ගුණී එයි සිහුරෙක්කම ලෝතක හදාෆාවා මකරවරි ඊරතින් ගොතුක දතුරුතකුම් දුරුතන්තාගා තිබි ගාෆිලාතන් එඹුරි ඇස් එබෑමිහුන්නා සුවාල කුරීමා එබෑමිහුම් බස් එකන් දුක්කම හෙකිවීම එබෑමිහුම් එබුණනි මක්කාගේ වශිකුම් එබුණනි මී දෙමිගෙම්වා දිගු සිහුරෙක් මානකි හුරිහා එම්මගේ لولا الجسافة واسورك هم إيمان نوان قد دكا بيكو كم فدا بهنا بس دكا فاني كم يكس هم الله سبحانه وتعالى مي آيات كم يقول اقتربت الساعة قيامة قائم كاذب هم قيامة بدت علامة تك رسول صلى الله عليه وسلم بيان قرب وافق إجتريجا دجال فعلو عيسى عليه السلام دنيا جودم بيمك أمبرا فابا وداعين
muhammad sallallahu alaihi wasallam ge ummatuge da'watu ekalege faanoge mi risalatuge da'watu kiri to qur'ana hukum kurawwa adul weri bekale gotuga bimmatiga uluvwa adi awjuj mawjuj baga gamihun faalum bimun dame neruvun adi alifan ngado nikutum fada kankan hingagen dane adi emme fohuge alamataki ei hulango faratum iruweru mihira bodati kankan adi hingun oti ennamas demmega algunmenge mi hadis ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa fa eva bain alamat takan algunmen badairuga de alamaten biwani hadis kurawwa fa kudi kudi alamat taktere de alamat edi alamat mi algunmenge tere miwani faalu in alamataki antalidal amatu rabbataha alu anghena enage sahibu anghin kujja enage bandu ufankuru miga de tafsire ilumberin kurawwa baybekanu vidaloni igmaneki hanguramata ginave hifewe anghenu nota asirun ginave e asirunge terega hifewe anghenu ginave e anghenunna emihunge sahibunge faratun libe darin ginave e darin libumuge sababu e darifulu badaluwegen annane enage mammage sahibu miha sabaki enage bappage alekamuga waatiwe mi e tafsir mi bes hinga gosfawa kame devana tafsiraki miedu algon menge terega warabboda faaluwa tafsir algon kurirega dannawa fawani mewahaka ei dari ebami hunge member fange machange sahibun kamuga wa hisabadiyu me manzaro me da algon menna fenna member fan ebami hunge dari ufonko e dari bala hatta bodu kuruma fawga ekudin vegem midani e member fange macha amuru kura ebami hunge macha inzar kura ebami hunge veringi gotu ni do algon menna baranga ko fennaka e loebben algon menge member fan ki bagaves onnatam fen darin benum veje komme kame ekudin nattaka hoda dinuma ekudin anga komme enkumaka kiyamanteri kamaku member fan kiyamum gumuge kanu loebbe algon menge bayin member fan ki baga guru natija ka vegendani ekudinge verikam algon menge macam itura gadave verikam haggunu farate verikam kuratan algon menge macam fenigen diu aila getere devana kamaki hadis basluga asfa wa fadan an tara al-hufat al-urat al-ala riya ash-shay yatatawaluna fil bunyan balla mi genna fa sifata husfaga unwariyan niwa nuwa haluga faqiru kamuga bakari hu yappam kurunu mistakun ebbayaku anebbeka gedor uskurumuga wada kuram fashan balla mi duniya argumenna fenno mida ajab kurunu mi hadisa insanu gidoru imara kurumuga uskurumuga ebbe kanebeka wada kuramun dairuga algonmen handan kollava khud algonmen geteriyavis daade faqiru mihum waran nikamiti halatuga tibi mihum bohiya wahikan nulibe halatuga tibi mihum wes miyadu ebani hunge geta egge vore anegge uskurumuge manzar algonmenna fenigem midani benkutam meduri kokki nuwata minum wes masaki kura ekeki urupta meduriko isahitaku ebanyonge geta uswegen data mefen egi turu evur saaf anikkamaki khassako khalijuge ahulu welenge terega ufedifawa binata uskurumuge wada veriko midol menna fennani hama khalijuge gawmegga duniye goremme us imara evur us imarate ehin gawmegga bina kurman ebami hon miharu masek kurum midan ebami hon naki haqiqatu ga ihadduha jehende khassako ehisabun teo felumuge kuriga wara faqiru wara nikamati hanuga un oriya niwa nukure fada halategga husfaga bakari huyappan kulnu bay miedo ebami hon edani ebbeyaku ebbeka vura anebbeku ebami hon imara uskurmuga wada kuramu efada hadatin aw ma rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurwani ei qiyamatuge alama takterega himenekam komekas agondo adi hama enno kutakan kurugotakan ali alwala fa nimmala neron hadisa be do ganda ka jumla ko agomna baga dakkale woni ei mi hadis aslu
سبب mi hadis sabab agun wani emme furta marega dannawafa hadisa ka guluge mi hadis Abdullah ibn Umar riwa qurfani ikale fanuge bappa fuluge arihu ei qada qadaruge waaka wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qur iman kam gorukun ta kutere rukune qada qadar iman nuwa miha ei mu'minen no ema qada qadar algun men iman banji nobete akhunne mi waram muhimmu war tafsil algun men benum wa waram khuturat teri rukune algun men tere waram madumi kannuniya bikamuga ثابت نوبه حقيقة لبت أخني الله سبحانه وتعالى وني قضاء كندا أروى نمّا قضايا إجوتا قدرغا إهوري غوتا إكان كان أرغون من جمان شهيغا جندانه كم ميهكو إميهاغ ما ميهاغ بردوغ تيريغا ما ميهاغ رحمغا ونيكو إيناغ عمر إيناغ رزقو إيناغ باجوريتو نوتا أباجوريتو ليوفوا نمّا وافوان agun mengetere kumme mihe ko duniya annero gawani ekan nimifa liuwa Allah taala ge ilmu fulo egi turum ballawa rasul sallallahu alaihi wasallam hadith qur'ani timan kale faanuge me fula not hippula jibril alaihi salam fumelawwa timan kale faana khabar korbe manik engevi ei wahi ge wattare ekale faanu wadaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hippula fumelawwe ma e engevi engio me ekale faana engi wadaga gannawa فهم وداغنا حديث قرباني جبريل عليه السلام تمن كره إفانوكي ميفلا هبلا فملفوا انجبي الله سبحانه وتعالى وحي كرفبيه افس نفسي مروغن ندانته نفس كتكا ليوفوا فاوا رزقي كاغن منو افس نفسي نفس مروغن ندانته نفس كتكا ليوفوا فاوا رزقي كاغن منو لو بيت يخونه مي كشور كم ألقون من جترين افس ميهبو دنيا متيغا ene libiyen nugalevene ene liuwa fa nengicce adi ene libigen fi kummette ki kasor qurbai ena Allah subhanahu wa ta'ala liuwa fa waiche yofoga hadith qur'ani fattaqullah tibamin Allah taqwa wa wa ajmilu fi at-talab tibamin rizqu hodumuga hiyo ragalo gotuga hodu masekurash lobe dakhunne million ki koranto billion mihaku fairness wakkan kuriyas enage atan yara huriha ichaki Allah taala ene taka liuwa wafawaich uduko munduko wahake algon midenne ekama ko ene taka Allah subhanahu wa taala liuwa wafawaich ene egiteren beenon kuri komme ichaki ene taka ekkala duwahu enage mani haga rahimuga waniko malaike bekadako wadagin Allah ga amurfula e yuvevi rizqu geterega himelech sualaki tiba eti hodi kinetto e rasul sallallahu alaihi wasallam hadith qur'ani fattaqullah jabami Allah taqwa wa ajmilu fi at-talab jabami rizqu hodumuga hiyo rangalo gotuga halal gotuga hoduma masakki kurash Allah ekal yuwa fa rizqu tiba kagen none marin nuwane e rizqu halal chikamuga hidumaki algol menge zimma em haduma korwa kitemme wakkame koriyas kitemme ferunas tibaya kan nulibene Allah taala tibaya liuwa wafawa ichi nuniya negida ufulida kaaka annon annaka beno qura kan nulibe shakking ukkamen hemvima algol men dennam vi qada qadaran imam gfaratum tibaya nulibene kan halal wech hodam ulagin e halal wech hodum ge sokun tibaya nulibene kan evs halaga gellume mulim mesena liuwa fawa iche menui ena nulibene kan adi eche libigen nuniya nulibene ke bari riwayat to ga kalon kurin dennevi hadis ke bari riwayat to ga ade ena komme thaka dikam gavis erisgen ena faha as ene erisgen libifa nuniya marwogen mudane lobe takhune mi hagigata ke duniya ga hayatu ga komme beflo ko yakin qurba tima taka Allah taala liuwa fawa rizqu furihama ko fanuni duniya do ko nudane kama timam eya filanduis rizqu tima do fatun nas tima ya ara hama quranik dua ki Allah subhanahu wa taala awal menaki heyo halal rangalo taketi hoda
etaketi kabo algon menge lobi wa ambidarin na etaketi heda kon ule heoda fa soli algon kon galebe adi qada qadarsa adi iman kam gemme haru kunta ka furem gotuga iman wa haluga islam kam gor kunta algon men amali gotum ada kura haluga ihsan teri baigi gotuga alukan kura baikam ga algon men lavwa قيامت دوهجة ماتير نعمتها أول من بدل كل مجهه توفيق إلى سبحانه وتعالى من بركورهم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.